Perjalanan ulang ngalangan handap podong. Jantai baru. Jalan doang. Stop. Ah? Harap. Ente. Naon? Ente. Kain. Ente suganta ya aya eta. Iya ente ya. Up. Pause. Mantap.
Ari nini mah aya nu nunda nak kitu di dieu teh tugas di para sesepuh. Sesepuh nini teh nyata di Gunung Lawu di Keraton Tapal Wates Jawa Timur. Sang Prabu teh Prabu Siliwangi. Ari di dieu mah tibang tapak. Assalamualaikum sahabat rekan semuanya. Kami dari Kaula Muda 11 lagi berada di Leuweung Kuta Tandingan Karawang. Inilah suasana malam di Leuweung Kuta Tandingan. Indah. Dengan kapasitas 10 orang, 3 tenda, bermalam di Kuta Jati, kita paling atas. Inilah suasana Leuweung Kuta Tandingan saat ini. Inilah tempat tidur kita buat bermalam di sini ya. Ada 3 tenda. Oke. Inilah suasana di malam hari. Banyak kabut ya. Mantap pokoknya. Bersama kawan-kawan guys. Yo, mantap yo. Kami dari Badekeun. Lumayan rada hinyai oge kajeun lah, mandi sakali. Tong hilap, like, And comment, subscribe channel Kaula Muda 11. Naon? Ajib. Asik. Kaula Muda 11. Yes.